Meta kasmi ni nakaliang juga setiap komiti juga hasil satu modus council. Ni berpa ko jik dokumen nya yo banyak kendu ya ka finance minister jongka India ka Nirmala Sitharaman. Akabangi awan banyak kan dikatu kan dikimat. Di PD baka council ka jongi bat kamat kaban kong kading ya kan lo ka 15 finance commission. Di patbak mapukuk baro ni layo ya ka jengerap nambaka finance ministry jongka sarkat India bala petrikam ka ministry of purchase raj. Agar beri bakal rekam jongi kilak jengerap iki patbak mah. Kebagian katai pada antai kebagian inilah kapol mengi simpi ya ka isi ya pok konsing la syam begitu sibun gijing ya gijing bebet babiang bala penong ya ka ministry bahkan pelai ya ka pisa kamtam ya ka second installment nadu Islam arja ka kui akuar ingri akran bak minister ya ki jing men ya kendu ingri batai ru ikilat ki kebangi ya syam nadu pengila simpi ya ka isi Pak Kabaskuman kalong mana kalian juga minister kala skor bahaya kejing matai kejongi kalong posir bang ya batong mahati haring kala kularu mau bahkan yarap man pelai ikan ke pesabat kala batha yang yiru ki kato ni kejing hak ki bang dire pande baki babun kejing hak di jogai ki ke mana kalian ki isi jumi ngashim kamtam ya bang yang penekam ya kata ke portal jadi ka jengkam di makin ya ta nanta bagi siu ya ki bil jong ki project jong online route gila re kata baka basukman kalong ba nakalang jo minister kala udonang ru additional secretary jong ministry menen ru gila yo punya kendu ya ki jo George secretary baka officer nakalang ka Panchayat ministry nakalang to ki kilang positive ha ya ki bani ronra bagi don gajing teman nakalang jo ka finance ministry Asyaban put kini ka 15 finance commission dan ka 15 finance commission kan put kalai petrik do be dong sama agak rio waswa kata kan pulai supaya kan second installment kembali kali ka pesan jam araja aku ya kuar tinggi nalor kata ngilek kren bio ki pati jengker kam nak ka council ka jami bahkan ai lembat ki special package mau lantak ki song jarap saja makarpang nak kalian cakar kelas skor dia kata ke ka bangin ong lam thai bangin konkret ke project ke scheme banyak sa submit jadi cepo ke ministry ke jongkang. Ye software ru bang yiwah ni dan non ki officer di ni ni ya test tamai ni kam. Kini kasih ke banding kong hadir bang asyik ye ke isi baginya kundu parti central military. Kalau kau software buat dari kasih ke banding kong ru nak kalian minister masa sekolah ka ye ke juga ni kundu akan tambah ke jongkang gitu. Ini dah gajing kerman ko scam. Kita gajing kerman ko scam nak kalian kata Soka friend kumtam dengan finance ministry tapi dia ki line ministry gila ban penulong nanti gila ban ai te gila jengrap khang ba ka council ka jumi ke yo batrai entang mat pendek ya kritik ke store ne ban pek du ke ko ram ta ka roi ka par ka bit ka biang jang ka jing tam ki ini ta ki ne tendu ani soknan du bagai ke jingwan jungi kam sudah ke ki tempo mo ki pikiran tak ki bang ya tendu besar nak ki IS level lah kalau joint secretary kilong skor ke di seperti ke appreciate ya ke dikam ke jungi naman di percang mate ya ke di bek ke bukut kambak ya ke waktu yang bawa transparent di tai bang ni papan power point ni kan